Oh, history class kan chan le nga langa. Tôi với nia he in mình ngày tầm đó cần đi le to sang chu ngày class mà sa khanin an glo sik war kan zirang ka ti pi alama khanin he hela en si kian no dual government ti in ka ria hela hian kan zir to ha kalo tipal ni wa sila kan la zir lo khang doctrine of lapse ka ti na sorry doctrine of lapse ho kha kan zir to an kha kalo tia ni ma sila kan lo la zir bi alaba so ka ai ho ga avoid ya hian first nge anglo-sikh kor kan ti kha chuan in tu te nge sikh kan ti te kan ti chuan hei heta punjab ami te ho hin neta mo lutuam hawang khan neta an mi pa te pawh palian tak tak ten neta chuan la ya punjab university ti te chu hei india ram ko po larpol ang khan ni ve ta chuanin khati hun lai khan in british ho khan in nge first Anglo-Sikh War kha anti kange atlan kan ti chun 1845 to 46 hol lai kha de ta wa ai ka Sikh War hi ange 1845 to 1849 ni ta first le second na omani mo enga tinge kan ti chun la hianin a first na kan han sei ma sanga second na kan sei lenga and the Sikh War were true major fought between British East India Company and the Sikh Empire. There was this was result the British conquest of Punjab mo. Sigwara hian in thil chi oma thil chi ni antila in tauna ya tham tak mo. First yo sigwara ya second yo sigwara khawm ta British la sig khawin do na ni mai ta. Chuanin enga tinga in do kan ti chuanin Sikh Lal Maharaja Ranjit Singh kha enge athi nu khan mo. Athi hnu khanin nge lalna inchu na kha anasa ve em ni anmani ram chunga khanin ti khanin e anmani Sikh Empire mu chok tu chu Maharaja Ranjit Singh khani ta Singh mo Singh zo asan jinch join laram chak tak le powerful mo chak tak le nget le sipai lama chak tak te kha din ta so al sipai te po ha chak e cái khá trên này là khá nên anh nghe anh non chắc lâu chân ta à chân chú ấy ranjit ranjit sinh khá thì khá nên riêng là na khá chú lâu đam riêng thấy lâu ta mà cho nên lâu đam riêng thấy lâu ta anh nghe anh mani politics là mà khá nên ấy power in chú na lal na in chú na vàng thế bao nhiêu chú khá nên chú na vàng khá nên in bể na thế in đầu na thế khá nên nó sẽ em ta cho nên ni ma se la nge an army te kha chu hei an chaka an control hlei thelo ni mo te kani an chak em ta te khanin I first Anglo Maratha war thin na chan ni a an se chu nge mm, Maharaja Ranjit Singh kha lal chak ta ya lal ro ko khâu nu amma ron thak tu te ho kha chu hei lal kha an chak to lo ni mo chumi me pia lama lal na in chu na kha an sa ma chuan ane an mani ruler ho kha an chak lo na wang khanin British ho khan an lo mukar mai ni mo ram chan na an lo zong char chara chan chu enge heta British control chin oma territory chin oma Punjab territory chin om ta chuan chu Punjab chu British ho khan an it le ko me an ram zo bel se an tu kan ti to kha chuanin dikhanin an lal thi hnu khanin British ho khan an beng khan no chikar me a mo an beng an chikara chuan chumi beng an chit kara chuan henge kan soi du lai chu tikha an lal thi a midang an boi lai tak khan no power in chu na an rama enge conflict om lai tak khan tikhanin an vel angen vain rol lu ta chuanin ta hian first an lo
Sikh war hi alo thleng ta ni number 1 a chuan mo number 1 a chuan in first and law Sikh war hi lo thleng da phata a he kan chianga a ve ga kan selenga enga tinge he first and law maratha war hi lo thleng kan Sikh and law Sikh war hi lo thleng kan de chan soita khan ranjin singh mo Sikh empire lal kha thi nu khanin kanin leader khan nei chalo ta chuanin leader tam tak khanin leader chaklo tak tak ne chung leader ho chuanin laldain chuwa chuanin tikhanin khalsa army ti mai ta anna ni ram sipai ni ta mo he strong but uncontrolled tikhanin enge an chak ma chuanin tikhanin hemi hun lai tak hianin 1845 mo hun lai vel revolt tlen ma khanin engwangin nge revolve khan hma hianin tikhanin khalsa army ho khanin heta british ina a territory chinom ta punjab territory chinom ta tikhanin sikh ho hianin uh, sutels mo sutels river hi nge british territory le sikh territory in channa ni ta mo chu chu sutels river ti mai ta khalsa army ho khan in british ram ri kha british ho phalna ni mi alo ramti na ni mi alo enge khanin angan lut ver ngot me ni mo kha british ho khan an lo ho khop me heta kan seile ju zai chu korean ho po thlo na an thlo tir ma saber kha khoi ange kha o japan an in ka hria ti khanin ange foreigner mo ang khanin thong lun ma se mani du thu khanin japan boundary kha va pel vel ngoda japan sipai ho khanin ti khanin lo kap thla top me mo khanin chung po chu ral thum phuran ni lowa mo mi pui khwal zin nge zin vei wa ang chi khan ni ta chu ti chung pon boundary an va nge an va tho lu khanin lo kap thla top me ni kha tiang khanin tin ma dek khan ti ngam to lo chu chu tiang chen chuan hei ram tin hem boundary kan nei vek ta te ro chuan chumin boundary va pel chuanin ti khanin nge an lo kap thla top zela ti khanin army hmang te khan sipai tha chakna hmang khanin ti khanin an lo kap thla top zela ti khan phele tu a tu tiang chen chuan hotels river kha sikhau khanin an nge an sikhau khanin an nge an mani rama khanin nopta an boundary a chuan ti khan an va per na ka british ho na khanin in ti thiam lo na nasal tuk kha alo om ta ni mo in ti thiam lo na kha nasal tuk a oma chu chu ni in do na te po lo ir chuang ve ta ma sa chuanin ta hen kan soi du lai chu en wange sutels river mo Sikh army ho khanin helaya khalsa army ho khanin boundary va pel kha ani lo ta ama sabera chuanin nge kha an sanjit sanjit singa thin khan british khan ben khan chi ve kar me ni mo boina tur kha in do na tur an ram la the dan du an lo chi ve kar khami an tension a khanin internal tension a khan conflict a khan an ven ron lu ta mo khalsa army na hela ya boundary ron pel ti te kha chu chuan lam kha tling lo ni mo kalai te kha an ram an la du wa ni ta chuanin enge i tikhanin ani velu tu ta khalai khan kan sei kim ve turangai ta la important battles hi om ta battle of mutkin ti ta december sang khazariat somli le panga in daw ni hela important battles a kazian hian mo hela mi hi chuta chuanin i first battle ni ta hela hi chuanin tuma hi chiang zok hi mo nge tu nge chak chiang zok ti te khom no ta kami hnuwa khani battle of Pharaoh zesa antia December 1845 a thoni ta chuanin nge kami hnuwa khan battle of aliwal an ta a thale January 1846 ani ta British helai hin an chak chho ta mo ganin nge Sikh army ho hi kan soidu la chu lam huai sen an nia ti khanin thi te hin shelo reng reng ram ta han ti khanin na sa ben thi sen a luanga battle of mutki te fero
zesa dia te chuanin chakzok khala hriat mang lo ta ni ma chila battle of aliwal chon january a chuanin ganin british ho kha anon chak chho le ta mo ganin anon chak chho zela battle of sobraon ti february sangkhat zaria somli le program me chuanin british ho khan kan sik army ho khan nas takin an stop ne ta mo kan ator pa chuanin british ho khan ron chak ta tian inrem na thuthung kha anon sign ta ni inrem na thuthung an sign chung an sign a chuanin hin ho tang tang in taila Sikh empire lost most territory mo masabera chuanin Sikh ho kha ni nge an ram kha an nge i i i an pe ni mo an loss ka ti na sorry chuan chumi me piala ma paid heavy war compensation ni ta ei in do na wanga nge poisan fan na sat nu tu ka tinghan sikhau khan british khau kha an pe le ni mo tikhan sikhau chu nge an tu der me ya tikhan an loss na sal tu ka chuanin nge british army ho kha nge tian British residents placed in Lahore ti te army reduced ti te ni ta tero British army ho ka Punjab a ti khan in no ta chuanin hemi hnu hianin Treaty of Lahore an sign hin kan soi du ngai chu Dulip Singh a ei ka British control na hnuai khanin lal atan hanin an da le ta ni mo tikanin Punjab kho khanin an ram kha an chan hlom le top khanin lo an chan da na chu kan soi dong na tikanin i enge real power tak tak nei tu chu Punjab a chuanin hei battle an lo sik war masaber a thlen hianin an Dulip Singh a an lal tir le ta British sarkar na hnuai a hian mo British sarkar na hnuai Dulip Singh an lal tir le ta chumi hnuah chuanin tikhanin an mani du thu thu khanin an control ta ni tikhan lalna tak tak tu nge chep tu power in hand nei tu chu real power a chu mo tikhan British Army an nominal power mo nominal hetang de ka chu an lal du lip sina tikhan ani deuh ber mai ni chu chuanin chumi chuan effective por an nei le ta tikhan Sikh empire an weak ne han che me a mo tikhanin British influence te kha nge Punjab a tikhan an sata chuanin nge khanin chu chuanin nge British ho khanin Sikh ho khan control an lal ram kha mo an lal atang te ber thlen khanin nam te ber control chu chuanin second an to Sikh war hi aron thlen le ta ti kha khan an sei le tu a ta po hian second an to Sikh war po hi nge soi tor tam takom le ta ti khanin kan han soi le nga la nga first an to Sikh war chu kan zo khani mai ta second an to Sikh war a kan lut chho kha la nga second chuanin hei an antaila second and dosig war lo thlen na chana hi tikanin first and dosig war kharon thlen ta tero anti kumangi kan ti kha chuanin 45 le 46 a khanin ta o nge december thate january february thate ho khan ta tikanin a rei lo ni nimachela tikanin dulip singh kha anlal tir ta kan dulip singh he kan soidong dulip singh he kun no pangte ni ta tikan british hoina punjab direct ta ka mo an control the na tan kha ni nge lal no pangte khan ta ni uh, lal no pangten data chuanin tunge ro rel na fung chel tu tak tak kan ti chun ro rel na fung chel tu tak tak chu nge british ho kan ti to ka mo british officer ho le advisory ho kan ta chuanin tikanin dulip singh chu no pang ma ha yang me khami wa an du khan control ta Punjab mo Sikh ho lal ve mi si tikhan no pang bok British in an du an da te tikhanin an du an thun mang chen te kha Sikh mi pui ho khan lom lo ta ngo an mi Sikh mi pui ho mi pui han ti la nge an lal khon bol kan tiang chi te mi pui te po niang chu tikhanin nge kan lal ram hi a independent to hlon lo British ho hian an du dui min thun lom kan lal te hian du dui an thun lom nge no pangten da a du duin mo an thu in om tir nom an om tir lom te khan ti ta tikhanin British ho chu hnam fiang ni ta lal no pangte kha chu tikhanin bol ne mo an thun ne don ro pui me kha lo nya tikhan chuanin tikhanin British interference was increasing ti ta tikhanin an boi na kha mo tikhanin
alarm chu han boina conflict ka nge asan chho zel wang khanin no nge asan chho zel wang khan in to na kha aran chua le tam nge ni chu ikhan treaty of lahore an sign to huwa khanin nge revolve of nge 1848 ate mo ikhanin i i tikhanin indo na sang sang kha aron thleng ta ti zokang no tikhanin chu indo na te chu November sangkhat zariat sumli le pare thilai ka jiang hen Battle of Ramnagar ni ta no gan Ramnagar indo na thlenga first battle major battle mo ten indo na ma saber kha ni ta ei chak zo kha da she chu no ta chon Battle of Chilanwala ti te January 1849 ate khanin na thleng ta mo Battle of Gujarat kan ti te February 1849 ate khanin a thleng ta chuan hemi result zong zong a hianin nge lo thleng ta chu a final victory nei chu tikhan Sikh ho khan ni mai ta Sikh ho te kan ti British ka ti na chuanin enge 1849 a khanin Punjab ram pumpu kha British khanin athunun ta anei ta vek ta ni chuanin enge Sikh empire te kha an thiata Sikh empire an thian nu khan Dulip Singh te kha tikhanin allal ne te khan pai thla a mo tikhanin an thon bo makame tikhan chuan Sikh army te kha an pai thla veka omje chu British ram kha lo ni ta ni mo tikhanin Punjab became part of British India ti te khan lo ni ta a chuan chu soitan khan in do na a then khatai chuanin I nge then khat ta hi chuanin hei then khata hi chuanin kan soilo nga I policy hmang chawa ramlak thelo hi thil tam tam ve ni mo ramlak thelo tam tak hi om ve le ta chuta jangan soile du lai pakhata chu policy hmang chawa lak the ni wa in dauna tharum mangai te hi ni ve thin ta tikanin I nge chuang chuanin Punjab te po an ram khalsa army tu dai thei tur chuan no tharu mangai ta khatin chiang khan ta chuanin chungin do na chuanin causes tam takan ya revolt of multan kan ti te chuanin enge hei revolt of 1857 ani ta tero tikanin British so khanin he aya company ron lu chan tira ta kan soito ta kan soinem to ko me revolt of 1857 kha kan thleng chep to chuanin annexation of Punjab 1849 chairle shung after the war Punjab was next taken over by British important ruler Dulip Singh young ruler British took control completely effect of Anglo-Sikh war negative effect and Sikh empire British expansion loss of independence chuan tiang ho khan ita annexation of Punjab kan ti ka chun ni china hanin hey Sikh ho ne Sikh rama chun tu Sikh mi pui ho chu tu teng an ti chuanin hey Punjab kan ti te ho ni ta tu thang po Punjab te chu lom ta te ro ke po covid hunda khanin Punjab University han kan khan tum ta himasela nge i covid ani lai khanin ti khanin akal ho te po kha mo vairama college kal kan ti te master kal kan ti te ho te anon thon ho pu pu mai sia mo khanin mani kho huna po college te po ani lo pon master te po kan nge life fang chiang te khanin offline ang te han kal thei lo hial khan ta chuan ta han kan soidong annexation of Punjab kan ti kha chuan e Punjab ni chu na khan ni mai ta mo lai ni chiang kan soivek to Punjab chu tu tenge next country chon next country ka chon taken over mo va ne chu ti na soinan ta British ho ni ta tero Dulip Singh an ral tira no pang khom mai ni mo ti khanin an no pang an da na chan po hi an du dun control ve thei na na ni niang chu ka ti me ke ma ni chuan mo chu chuan in negative effect tam ta nei ta enga tinge an va ne chu chuan in enge negative nei kan ti chuan in a pha sabera chuan end of Sikh empire ni mo kan Sikh empire about a powerful kingdom ni ne masena British khan ne ngang lo ta chuanin nge an ram khalak sakin no an ram ro re na kha kan an lak sakin an ta chumi mai pia lama
British expansion no British how kha an lian chaka choni enge a negative dang lia choni sek ruler how kha an independent theina kha an loss bogani nima sela positive effect on vel na lai chin tak tak lo on vel chu chu enge kan ti chuan administrative reform by British development of road and canals kan ti te khang ho te kha positive effect a choni ni mai ta ti ka ni British how kha enge anwa op khanin anlal ram khan chan rengon ne lo thil tam tak ma son na te pon thlen tir ve industry kan ti ate chuanin administrative te mo administration ate chuanin development infrastructure te pon yang chu khang hawa te khang yan bani ta chuanin na tinga hemi war hi apoi mo em kan ti chuanin apoi mo na chan em chu kan sri lo nga ti hian British control almost entire